ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯗꯤꯔꯦꯟ ꯀꯥꯡꯉꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯤएम ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯐꯣꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯁꯛꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯇꯤꯑꯥꯏꯁ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ MEIBON PHAOMEI President ZUCM ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯏ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟ ELANGBAM Politician ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯀꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯤएम ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯐꯣꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯁꯤएम ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯑꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ UNCꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ इकोनॉमिक ब्लॉकेट हांगदोक्ननबा वारी सारुबगी पाउसु तोंगान तोंगानबा सोशल मीडिया की पोस्टसिंगदा अखोय उबा फंगे हारिबा शांति पुरक्ननबगी खोंजंगसिदा सीएमने तोंगान तोंगानबा चिंगी लमसिंगदा संगसिनदुना शांति पुरक्ननबगी पांदमदा चंगजलिबा खोंचत असिदा ओजा जॉनसन मसी कयाम यामना मसी महै यानगदगे हाइबा वाखलोनसि ओजादा आई आनबा वांग मोइना आई थमजगे ओजागी वाखलोन मसी करी हैना येंबे याय जा हान वक्तदा मैं पुनपु खुरमजरी ngasi honorable CM Khemchand gi magi khongchat che magi purpose of his visit to karino haibisi mayam ne khangho dum na koi su tawre hai tare khudakta dum ma chatkhiba male aduga magi hana pre plan leibra khotpra haibidu di koi madumasu koi officially khangba ngamde adubu आई और कांदा मरुइना माना UNC की बॉडी सिंग उनबा मतमदा माना हाइरिसी कइनो हाइदारगदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुजिक तौरिबा सी हंडोपियु लिफ्ट तौबियु हाइबिने दुगा मरोमदा नागा कुकी की मिचम तरा मरी UNC ना मदु थादोंना होनाबदा मतेंग पांगबिबदुगी मदुगी थागतपा फोंदोकपा मा सरकारी माइकेदि वाफम अनिसि थम्मे अदुगा मदुगी रेस्पॉन्स ता अखोगी हजिकी अखोगी NG लोरहो UNC की प्रेसिडेंट ना मीडिया दा थम्ब वाफम सी मोय गुडविल जेस्चर ने पॉजिटिव कैनोनिक अदुबा पॉजिटिव बट इनकंक्लूसिव याम कैटेगोरिकली हाई को इनकंक्लूसिव वाय अदुगा मोय चार्टर ऑफ डिमांड अमा पी अदुदे पॉइंट मरी यावे अहानबदा अखोगी लैलोन वाईफाई दा अखोगी फंगिबा नागा 6 बॉडीज हातखिबा अदुगी मिहातुगी जस्टिस पिउ हाइबने सेकेंड दा लैलोन वाईफाई की चीफ विलेज चीफ मासी खुदक तो फागदबनी हाइबने दुगा सस्पेंशन ऑपरेशन सी एब्रोगेट तो हाइबने दुगा इकोन कोन बदा अखोई नेमचा किपजेंसी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की फमदगी लौथो हाइबा याम कॉन्क्रीट ओइबा पॉइंट मरी यावा चार्टर ऑफ डिमांड में पिछले हाइरिबा वाफम सिंह असिदा UNC की मखा ताबदा सरकार मोने थम्बिबा वाफम सिंह असिगी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम अम याउदे मतम क्यांग मनोंगदा हाइरिबा सिंह असि फुलफिल तौगदबनो हाइबगी वाफम न बकंगनबदुदी थम्बा उदे ताते अदुगा अमरोमदा माना हाइबसिदैसिदा करिगुंबा वाफम सिंह असि सरकारना मसी पॉजिटिवली मसी कईगुंबा थबगोन लौखलक्तरगदी मुखोगी खोंजंगसी हेन कन्ना हाइदे हेन इंटेंसिफाई तौगनी हाइबगी वाफम सिनेबा अद लुरैदी ओवरऑल अखोगी ngसाइगी मागी खोंगचतचे
yeng pa matanda CM gi khongchat si hena sauna na bra nadraga magi tongan be agenda am leibra kuki da taina ba ngamdraga nagada santai ne nabagi wafam man ba ma haite yaure ba yang chawni phong phong na yaure haitare aduna maram oidana ngasi di koi gi konsa khul gi praja sing ngasi yam saurongani thamoi da nungai ramo mihat pa puthu na hoji fawasi ba masal log de gai leiriba jenims ki mok tu da adagi koi leiriba mayam aduguma mayam to kain ta khangsin da ba udraga irai lai ba wafam ne mayam na hoji hairi se koi gi noina ba mi pum khudem na hairi ne mamangi wafam da noi hundong dar kan da mi taruk koi gi mafam marang khang da ba mong yam sathi ba magi kano haidare ko crime si adu da samna da budget ta ba makam ka ga mi se da maina hala ba adu faw ba action to wangam da adu ga madu da justice piyo na akoi gi economic blockade tawri du bu karamba ground da na CM na ada chatla kan da economic blockade lift to biyo haibe se somna kan gi wafam du di pra kan thuga somna kan da taisin na ba natraga yanana ba kai no ma hai adu haibe du taseng ba di yang khwai dagi chawba asoi ba khoi khongchat ne lowe ba badu khoki or magadi chalam da bane na phai ba ngarang su nahan su matang churachanpur da khoi gi asiba yago chatpadu amarom da minungsi khoi ngasai gi chatnai bi gi kari gi yang kan da kale kamoi bi gi chatki bane adada phammi ba mi sing kari sing CM ma lakpagi ikai khonu macheda mo yaw do jaga tu chalam dargadi hena su pha bane ba aduga laibak ki wayen tawbase ngamdraga madu namjal laga atopa amana mu taisina ba khonna bagi masigi thausil sineba koi manipur da pangri ba sarkar khudimak na tawla ise sigi sinda ngasi se koi volcano ina manipur da pokhai rak pane ba masi hausi fawo leghak ta masi bhap ta bangam de aduga moina masi dai sida para amatang hairi ba mamang thokri ba hauji thoi ba thaudo wathok singjigi para samnam hawa moi pha de na lowi maram de ngasi gi honorable CM gi khongchat de koi wahang ayam la he ba somna kangi akhoi gi mi taruk nagagi ichilnaw taruk lengmai naga taruk hat ki badu miha pa puthupang ngamoro haibu chamana remne asona kan madu noi akhoi phana ba honari noi yare ga economic block mi na tawrei ba economic block to handakti yam genuinely issue ma khakta da moi phajana stick tawr kan ngasi de khoi mihat pa singadu athuba matamda moi puthok pir o moi mathakta dandi bichar chokbiu haibane ba sida adu handok piu somna kan mihat pa puthok abra puthok tringai du kamai do puthok na bagi step am phawdi lawduna ajik lal boy haidi ba khoi gi lalon wifi gi nupa du di chief tu di madi phag yare dana adi mathakta nahan case khoi gi kuki jo council KJC ne su moigi dagi out of emotion da mihat pa zigi crime du chathagi bane haibagi moigi kanusun leira bane ba ado honorable CM chaluri du batang chabra chada bara haibedo only for that reason oraga di madu advice to riba natraga magi wakhan individually madu or magati yam lan ba khongthang du oidoi ne ba hena sauna ne bagi masak tu oirane ba hayeng dagi di magi mai khongchat tu gi mayok ta karino noin haibe porama aduga abuk adede da UNC su mamang su haije gare UNC ki stand si handak ki matang se praja na dum yam kana under observation ne leiri se ko UNC na su praja ki response khang na mihun ji khang na thabak tawra kani madugi kano do moi su step floor kani haibigi thajaba do koi thamme ba ko aduga ahan bagi oina haziki ban handu o haiba du chapegi khakki oira magadi madudi taseng na lan ba khongchat oidoi ni ko madumadi tawgum thokta bane na khalle mang da taraga leiriba thaudok tu kala kanda madugi thaudok du loidinga da maram cha cha da na handu ona asona kanda haidu oragadi madu taseng na la le haijaba tare ko maram sum cha cha de haitare ko ngi khongchat to madu tawdu bane na fani madu de hena khorang khoksaw no ba hengal le kan hen inferior tawni haitare ko asi katang han be gyuna sai sum thamsi tagat sai za ani subasidi ko za MEIBON PHAOMEI da laksige za hozik le ri bai khoi gi ngasigi ai khoi gi topics da thami basiga oza Johnson na hozik thambi ke wafam siga ani ji samjan narak ba matamda masi kadai bawba
kari oi be yab ge peace mission se akhoi kanaba port amani yam fruitful noi ba peace mission amani haina haige doribra oza gi mot zo an ba topic siga mari le no oza khitang samlamna amtang thambi oza gi mot hojik tawriba ngasigi topic matungin na yengoda yamna atopa koina ngangdrasu ngasigi honorable simsar gi khongset haitare ko khongset asida magi government gi honorable simsar na sub privacy government policy ne government policy soina remsu yai e umle remdra khangdra adu ma na sakpa adu ma wakalonda ai rikitsa avira agagi umda umbogi government policy le jedrasu chalaga filter robo tumura ina ma khallaga chaplam basu yai adu government gi policy da chappa taraga di hariba government policy da chapane na idi laudre baka maram di government policy da chappa taraga di magi ngasi sapsing magi individual ne ko lauri ba maram ga ai hairake ba hojik government policy da chappa taraga di hariba matam sangna lakliba asibagi demand aduga chaliba organization singi koigi naga people organization sing civil organization sing demand toliba nataga koi manipur leiba civil organization sing na awa apunba khola mato oina demand toliba haiba leiron by faida micham do hatokiba asida tani pam phabung da to hadokiba asigi matang da demand toliba myam se government na tasil dana chakpa oirba manba amkha ui haiba demand sing sibu kaisu ushinadana ma government gi apamba jo khakda sum aduga kuki singna highway blockage lokthopio haikumba adu highway blockade to basi asida akum bane na ko aduda koina yeng government policy oraga di hangasi unaba matamda government gi site kai ki akhoi haiba demand manung sida asi si faudi koi khannaraga lae asi faw di government na koi da akhoi assurance piba ngame adu nokoi gi demand mi to phaiba se siriba sida akhoi na hauki matam dasu akhoi mita maribu thadokna bigi no government site ta do outside nagaland government gi assam gi simsar site gi home minister site gi appeal to pigi damakta moi asifau di akhoi thanoi gi thadok pire adubu hado hale adubu nakhoi gi site ta appeal to riba mutungina akhoi taruk ki matang sida asifau di government na yaba ngamgani asifau ne yaba ngamoi asifau na khoi di sel lojare haibedo ngasi United Naga Council ga unaba meeting aduda Senapti district ta aduda maga chapminariba deputy simsar yauri aduga MLA khra yauri aduga official sing khra yauri aduga di state ki policy da leiga di madu hana thambiga da ne bako madu man thamlokpado aduda accept over to do tunga maneba adubu aina madu thamdaba mamdi state da government gi policy da citizen faudi koi labu yai si faudi to wi aduna masi faudi hairu sen plan du leidana sappa manba magi in good faith da charulaga UNC da blockade to si ware adu koina appeal to ruge haiba ama ani shubadana masi aikoi chalure akhoi snapti saraga blockade appeal to rure haina bagi khakta da masigi hai hona bagi da makta khum hona bagi da makta oina mo yara pa yara tungan mi aigi di hairure chalure haina center da khoi gi magi torubagi adu khumba nuaina bakaki maming de khumba nuaina bidongta government na khumba nuaina bakakta chappo oiba taragadi madu chalubagi bilu leite na lowe baka taseng na masigi solution si proke haragadi solution prokna ba haragadi masida koi civil tarpu haliba mi adubu mihamgi apamba manipur praja punumaki apamba civil organization gi apamba punumukti haliba mi hat to thina haliba adubu hojik phau amak mi chenaba amko phadana aduga chenaba singsu phaba ngamdru thire habsu utaba aduga tawriba punumak asigi
nathaineraka chumnagi blockade khakta hangdok piu habdi masi koi civil amromni yingba taragdi civil organization sing manipur praja miyamna demand tawribudubu insult tawbuni hena lowbi yabo amasule ko ta sengna aji yamna mi mokto ji leriba jenims mokto leriba makak yom silar thamleba adubu kaiju nasungdana asum chalaga appeal to thorore हाबुदुनदी एखोई मदुगी मीनिंग दु लेरक्तबा ऑनरेबल सिमसर अमन सत्पा हाबसिदी ऑनरेबल सिमसर अमन सत्पगा हाइबा सत्पा तागदी आइने सलीसे कईगुम सोल्यूशन अमक पुरकनबनी हाइबा मणिपुर द थोलिबा एखोई कुकीगा मेटेगा कुकीगा नागागा असि थोड़ीबा इशू प्रॉब्लम पुरमक से सोल्यूशन अमक वेदा पुरप यानबगे सके हना खलम तागदी गवर्नमेंट ना मदु खलम तागदी अतई को कीतो खो नागागा मेटेगा बुहान पेनलो मोई डिमांड से कई रहीगे असुंबरा मोई निरीबसे मोई तोरी पुनमसे अदोदि मणिपुर कन्नबगी दंता नागाना सिविल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सिंग डिमांड तोरे अदुगा मितई सिंगसिना मु डिमांड तोरे अदु अपुंबगी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिना पीस के दमक्ता मणिपुर सेट तोनबगी दमक्ता तोरिबा लाउरिबा सिदा अखोई किदौसिगे हैबा गवर्नमेंट गा अखोई तानाबा मसंगेबा गवर्नमेंट की पॉलिसी गा हाइबा मणिपुर कन्नबगी चंगसिलकलिबा प्रजासिगा मसी अंडरस्टैंडिंग अमगा पुरप मसंगेबा मदु लेतेना गवर्नमेंट अमंग चंगसिनबा प्रजासिंगना अमर चंगसिनबा नागासिंगने तुंगान चंगसिनबा मैतेने तुंगान चंगसिनबा गवर्नमेंट कायदो लेपिबा हाइबदु समनद्रदी मणिपुर लेरिबा प्रजागी अवाबसे सोल्यूशन लाओय अदुगा लेरिबा इशूसु नेंथरोय अदुना ngasigiदा यिंगमु याबसे यूएनसी ना कईगदमक्ता सु एडवोकेट तो हैरिबनो सु एडवोकेट तो ना डिमांड तो मरमदी हाइरिबा सु द सस्पेंशन ऑपरेशन द लेरिबा प्रजा द मगोइना harassment toba mi halakpa mi to halakpa de senarappa asing mopulmak ubedegi masisi sugi mingda leriba underground sing militant sing terrorist sing asina makhulong chabroraga miyam do opa neiba manipur sida law and order lehenda ba pujai chanba asing mopulmak asi left here di suji bu advocate to have ne government UNC demand to rise adodi mukoi demand to rise chum da government khangda ne ba government na madu hai bu chummi mukoi ni government na chumragadi madu honorable Simpson saliba government oina represent oin saliba asina haiba demand asida kai haina thanam ge ba kai haina reply to ge abdo akoi khamina ba masangi aduwa maduda haiba punmak asigibu leiba punmak asibu not कन्यो तोरगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ना हाइबा मणिपुर पीस पामबा मणिपुर थुवाइबा पामद्रबा इंग तमलेबा पामबा गवर्नमेंट ओरगदी कहिगिदमक्ता अंडरग्राउंड की लीडर अमगी नुपी बु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना हाबिबनोबा मै हाबिबगी मरम सिसु गवर्नमेंट ना थमगुदबनेबा अदोदि मरम चादना थमनुबा मरम चादना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिरुबा मागी एक्टिविटीज ना हजिक मिहापद मखोगी हस्बैंड की लीडर सिंगी कैडर सिंगी यावसिलक्पा असि पुनमा असिबु गवर्नमेंट ना नसे कोइ मतम चान एक्शन लोगे ना कयकुमा हायम बतागदी मदु अथुम तुमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर से ड्रॉप तो हम मसंगेबा मसि ड्रॉप तो कहागी पवनो सिमसे पावर नि अजु सेंटर ने यादे ना थैन लेबो दु यारोय हारिबा मसी तौरुबदेगी अखोय मणिपुर से इंग तम लेबे याद्रे हाइना मसी ड्रॉप तो ओन डिमांड तो से यूएनसी बु न तौरु डिमांड से एदि चुमेल लोवेबका मसी बा एक्सेल लोबो ngमोइदबो ओरगदी मसी अखोय नेगोशिएट तौनबो गवर्नमेंट ना यूएनसी द प्रपोज तो फन थोकते अदुगा अमना मरी सुबदेना लाइरोन बाय फाइदा हारिबा तौक असिगी मी हापा अदु चेनबा मोगी सिप अदु प्रजा ख यावरी अदु गवर्नमेंट की एम्प्लॉय का पुलिस यावरी हाइना हाइरी असि कुंब मयाम सिबु गवर्नमेंट साइड तगी कई लौखखरगेबा मखोई साइड तगी दि एक्शन अफाउ लौखखपा उसु वंदबा लौखरेसु तादबा लौखकनि हाइन प्रोसेस की दमक लेरे हाइचो लेतबा असि पुनमक असिबु कईसु
action so na UNC da masi appeal to rugena haiba government policy da idi chumden lowe baka kitang ulaga akhoi si phau de lokhat ledna si phau de khoi su phare dna aduwa si phau de khoi gi custody leire aduna masi gi matang da mi hapagi jo chenaba su de leiba akhoi na phaba ngamdrasu su de leiba chenai habdo akhoi government side gi center da si phau pi khredna asi phau phagat piu ma masa maming matha piraga su de leido ke da sing chenaba si leire aduna akhoi government side ta appeal to wiaba center da pi khre habdo musu action khrdi ulodna adu mo ulaga appeal torogadi ngasi chatlibo khongchat ase mapung phabane lowi haiba kai gumba masing ba ampho uttana masi chaluba haiba sidi ekhoi ki state asigi mai shu thampham rei den lowi hong aidi UNC na mayam sina hariba demand sing asi tawrokpa matam sida government na khumnam gada man den lowi ka distali ba mi sing aduna khumba ngam gada bagi demand sunate ka duga khumba ngam gada bagi moi answer su pi ngam moi maramdi haiba demand sing asi government na hoji phom matam chana excel lokate na hamrang re thamjige oh tagat sari za manju yam phajana khoi haido re haibi re hujuk saliba khoi gi chief minister gi peace mission si hana plan torga wen plan ama toraga sanction ba khongchat mandaba akhoi gi sumnatagi ai chalu rena haibagi oiba mapan thongda unnaba miyam da madi center government da unnaba gi mong manba isam sam na da mai pak pa ngamgadu mandaba mission na moina lowe ado makha tarak pasidi akhoi oja sujata gi phamda oja laksage akhoi kuki taruk na kuki gi mioi singna akhoi gi naga micham taruk minungsi yaudna hatokraba matungda tongan ba naga gi loop sing amadi tampaki mioi singna laikhidraba misam taruk ki justice pangalu haidana kuki chingi mayokta economic blockade akan ba sangchal eba masi sangchalingai maraksida akhoi gi chief minister na Chuchanpur khongchat ki matungda amuk akhoi mau khongchat amuk chatle masigi khongchat asigi mari lenana maside de sem namuk naga UNC ga unaduna blockade hangdongna nabagi wari sanaba sigi matang dasu masi oithokpa yagadra nataga oithokpa yaroidra haiba wapam nasu akhoi jasu tana masigi matang da kadai bawda free noiba mission namani aina akhoi khanbage aduga masigi oithokpa yaba peace porakpada masina mateng panggadoribra pangoidoribra haibasu jasu tamta thambisi hoi ahamba mangda khoi window tv embere bazam yam da khrom chari ado ngasi ki panelist wena pambire ba oja sini mapamda ado ngasi khoi gi cha robin hood na ai da ban mai gi da makta su aina chajok tor khrom na hajuri tasengna idc gi kano se khoi gi cm manipur gi cm sigi madan wa haibase tasengna idi kano tong nindra hainindra haimandra wara ba do cái nó mà hay cái bảo UNC bu oi rồi co, ama bu oi rồi, akhoi na ngasi miyam na akhoi gi moi lambi da blockade tong na kangla tumbi da ma da tawri se atai kem de gi na te ba akhoi gi lairi ba akhoi gi justice hai ba mioi taruk sigi demand gi tamak tane ba moi gi justice piu mi organization ma sana moi na to mosnen da hatpani khotpani hai ba du gi adolom da focus sanction da na taw gi ding draga ma na ada chara UNC unaro ke do no ba seng na have the UNC do tasena mai leijai mai ko adoi tasmas organization amani adoi potu da haru raga thaba khuti mak jani khanbra ba level cm na khali se adu oi thoi da pot ne ba ngasi leidiba level cm hai ba cm sigi mingthon se prajamiam da pi bane ba UNC su ngare prajamiam da leitraga di UNC leiroi ba ko aduna ngasi gi oi talai ba pot sida hai ba organization sina okay hai ba su ngmoi hoi hanagi moi mitra mi du gi di mioi ba magi minung sigi da mak yengnaraga taw kholo hai ba gi oram ba suai ko adu thadok ki ba khot ki boram ba swai moi kuki gi tar mi thadok khar kan ko na taruk pira pa kan si problems tholok padina aduna problem duma su thoga leiba pot sida man ada offer fana to gera cm amana kai gumba mayam ma ha gera kai do nung da su yar wa moi su mi oi bane ba organization du ki leader ne hai bai wani ma su mi oi ba mni miyam na taleba demand se yum sabiu thong sabiu ai gi mi si gi badu gi ai dong am ma gi mafam ma pi yu adu to wi amata na te ba mi hat pa putho hai bane ba cd
hayeng kana hojigi phami be leader phami bagi imung manung da su thoi haba leitabani na basidi akhoi adum niyom chumna to hoba phai haba se adugi khalaga dum leirangane ba adu ma masamak su honorable cm masamak magi manung da inari ba khoi deputy cm naga gi su ina ba male ko mla khara su ina ba male masana wakhal phanda mana pai post kari no khangjalak ta ba male ba khoi gi handa ki manipur honorable cm se aina pai post kari no aina karamba lambi da chat ka da no habse ma decision le pangam dre maram de khoi na habado ma sidi tasena akan wo na thado khiba male ka hina bado ko aduna maram di ma di chamcha se seng na da hana gi ji de gi sina ji da ma chin henjele ma di center gi ji yaure adu de gi haiba cookie terrorist myam si gi ji yaure ba ji myam sina pumom yom mi mo mu oile me ba handa gi sem sina aduna maram oiraga mathauda masa khangdre ai gi post masa khangalak trabne ma to se ma na tasena tawgi hai taraga di home to ko khatna home minister to ko dana krai ka yokre processing si am pressure oire rasta block to si hangdo ha basu yaroi justice kra boyok sele noin interrogation krai bok chale adu gi chap chaba akhoi mangna na home department na sadang thoko adolom da order to gadam ne ba madi chokri leng da sigi mai banglo dara mai ano ba secretary se da bhamga lautha ga da poto ai di nungbu nusire ba mai punsi se ama da musuna kan da yong firan mi gi kano gi thela ba du da jomi ka no gi na tramai gi tori do adu da selu to bom che lu yam waja no oi re mai se ma se adu ina haina waja no oi dur ga di thok tho ba ke do ru doi no masana pawa phamaga secretary ano basida phamdana mai gi banglo da phamdana order pira ka thabak to goda mana chingkhong chingya che la yaroi ba hoji mayam na hai se seng na kuki da so khoi na dum hai duni micham khrati dum lei jaba du su mana justice to aseng bai to biro pa matam da moi gi shanti lein ingdoi ni son da mi hat khiba sing du gi su asi ba mi do mi hat pa sing ni puthopa matam da ingdoi ni mana chakada di law and order gi rule se phagana focus to godam ne ba moi gi ono kariyo home pai ba minister kari kai govinda sai dai ne ma ga ko khatana hey no processing krai yore no thibo hum ba chatha ba kari no karam step lo khole no ngasi ba hum pi dise kai no adu gi to bom do podo mai gi cm na thari se mang maning da na pa mai gi maming du na ta ba cm hai se si gi follow se ma to dre ba adu na ne ba ngasi tong na re myam se ngasi aduna ina haise se mana UNC da chala su UNC mi su leader ne aboron dai UNC ga do ko dana akhoi si bogin changjala bani noi ki prajamian se noi control to kan hai ga da pot ai yam na hai da su si mo hai na mo mu sobi ne bugo ai da hadi power do pai ri power se kari no ai na phami ba chokri se kari no sung kok so la secretary ta no system my officer ne se am thina Fazer kada office ni akhoi manipur gi chief minister gi office kai na ga khoi nan changhal badi janghan dre hara ni ujabada adu gi value du boy ngaksal laktare ba tawri se mla me andu su yong khoi ju machung gra phangjara di na la le sar sigi program je khoi na sumai to godam te si wen to sira ha gi suggestion pi ba su leite na ga gi disi moi gi deputy cm pi ba su leite moi ju khoi gi hui anga ba gi matung ko in bai ta ta adum loi chami na leire ba hai da hadi chatharo ro lo re hen kai gumbo project am phang na ba na loi mak loi re ba ai na isni deputy cm cabinet decision gi mi oi sin sida sum ba gi step ta chala ga di praja khoi se kari no bo oi doi se sum ba mi sida lenga ne pham ba dai ni ne ngasi khoi ai di ibui ka si paseng na habda khoi gi se kano gi area kano da su thola mani national media da so mani cm na unc una khre kano da senapati da kan mau da kan akhoi di kai re ba state atop plan thop ngam dre be kai ba da khoi di seng na da swai da lei ba gi khara ne to be wa ne ba state ai lang thok ma tam da ne mi na khoi usilak tare ba leader moi na dum bai li chat to chalaga praja khoi people so khoi de oja ka mano sitoi no natro adune adugi potu la eba aduna aina haisni so gum balai ringai di akhoi jumai tawni aduga hai ba post su success oi roi ba maram di miyam na pa mi se ngasi mok ta ne sit in protest fammi bane ba adu da di changaga mai poto taw da na taw bodi leite ne ha pin da mi gi imong manung du gi kana na pin du aina hai isa dong da panjalo ba cm to em loi to ga isa da panjala kanda aina kari fire block ka da ga igi mung da sumba tho kanda hai ba do khandara kanda thabak to on thong na bo no hai ba ne ba mi ona haija chala kana dun ba khali sina mamang da UCM da chalaga nawo haina ba da di mitra mi do thadokhi adoi tari moi da chala yani adu gumba leader magi kok ta dum ba hal lai daga di leader oi bangam ba roi ba moi leader gi lichet to yaw dre ba ai na hin mamang gi do phare mi oi ba gi to re adu hujik di makha ta ba
kano na hai moi gi kuki jo council na hai re akoi emotional na sumai to bani hai re adure gi moi gi uji gi chip tu na su moi kano jene bada ma su yaw re hai re moi gi victim kangu tu na moi evidence pi re adu ta de du me anda to dri kari gi no na mai gi home minister du da chai da na khota na nang kari gi no step su kan soi ri se hai power so na use to dre ba state force le ba mem dg ko to ko khalo ha noi kamai to re noi gi operation kai bo chang jele cobra da mi khara ni dem lawram dai ne cobra su tung bra le jiti adu mem do adu gi step tu na mala chang jela ka na son gi lambi se hang ga ne ba mi na hai justice pi o hai ba ne ba mon de sana pi lupa pi mani pi muta pi hai ba na te ba khali mi ha pa puthok pi mi ha pa se sine na hai bi ma hai gi bathak ta dandi pi bi hai ba ne ba mi ha pa du gi mathak ta atop option na te ba moi na ta le ba di man se sidi yamna gano tan bada su chap chaba firep ni na rasta to kasu kanam ta thingning bana te ba mo su wari ni lambi thing ba se wari ni ngasi khoi ta seng na imai MEIRA gi tran da bane adu bok ta ngarang du ma program du ma khoi mem taru bade gi akhoi yei thok pa ne ba adu ni miyam loi pan khine ba ama da haijaro so oja ya ro ba sidi miyam gi ha ba por ama le justice ne ba ta li hemal lak padai ne ba sigi taru yeu jiri gi phage khoi leitre adu re gi tawri ba mem sine adu ta di aina na CMC gi athra chathabiro sineba ara selu to re pharjare nongala ka anda mu social media lo re flag to adu aina haidu india gi flag ma pura chake chalo ha mo de kupam ma mathak to kupam ma tawro as MLA ma oi bigi adu gi suggestion pibi ba su yaw dra ba khangde huji phami re MLA minister bam sigi se loi re ba chalu khuding ma pham da to masai masana tum yon thok jale re ba CM gi lichet to yaw dra bani na cabinet me am du gi moi lichet to yaw dra bani na huji deputy CM su sungare naga gi du su ma su kari to lai lai su adu ga mai ra kari khang dam no nei do ada MLA khara su ne dai ne na han su moirang gi kano gi chocham purom chap do moi su yam kano to dai ne to ken khang dam ra ba mi ku jar ma su no phare ba doi tari ma na chang do si MLA CM ma ne na me ana unaram ne doi tari india gi flag to su pu ha adu kupamu party ki tu sto kari no ai yang moi se du ai na discussion se na ngang happy doi ba adu si de khudung cha ba matadam ta ka samjan jagi ke hai ngai si da ngara ai na sai da su gi matang khara hai ru ye yang ai re moi gi kano gi politics ki moi sanare bi game ya se mi na ngang bo wa se moi di khudung cha ba longna le re ba ai na hai di 2005 to 28 2008 ta gi na 2016 ba usna kamai na control taw re adu matung du na kamai taw re no hai ba na hoji moi gi party du na mu ai gi photo frame je hapa ga thagat laga sujata na du hai re adu hai ga su ai na du handak ti ta seng na opposition suk lai lai tre ko moi leader ai ngasi so ma mi sini opposition lai te ai di rules tu gi wa do hai be wa ne ba sida ai na bias lai ga hai pa na te ba moi da su asoba me amam lai ki ba matam tu da mi paisa policy manga ha na chat ya pote congress palinga de su ravina kamai tau hi na tro adure gi handak su ngai re no confident motion thanga ka ne hai ba poto ha thanga pangam khide mamang da de tu thanga to re hai tau khide adu me amam lai ri ne ba so adu na handak ti ai nai moi problem se leader to ora me party di chat yai BJP yai ma congress na adu moi na dingarang gi khudong cha ba lo ga ai sibu victim mai sanabi ba moi mem na adu to ro kano ba yon da di ai da asem effect to hai wa ne ba achum ba chai be wa ne ba adu na ngasai ai anga me no phone tha da thajale yon da social media na maro la ma thabak pa ba ne ayo long thajala ga ima nang de dunia hai bi dem hai re ai di kem ta na tengarang gi hai moi gi ground keno do ka mai na moi for cannot control to bangam dri no hai bi gi question ne ba in question mark ne ba tham mi do ai da ma gi vice lai ra ngam su na te ba aduna su ko ba se to bi ga nu ngasi ngam ba se su ne ai na hai se noi party gen ta na chate ai di rules follow to da ba du gi hai ba ni as ai su public ma mi cham ma oi ba ni na ai gi pen da ba to phong do pai wa ne ba aduna adu mai na to bo se phatte hu ji noi gi vote ki matam da te hu ji opposition ngasi kari bo ngangi ge si gi CM sin hek palak pa de gi opposition hai ba kangu sin na ngasi bo da kari chong tho ga moi kari ngangi ge ba ha khara moi ti ta law sanare ni dum to khini rules adu kan na han mem char bi ge na tawri ba myam se loi la me cabinet minister amada sumaina to bose protocol loi kai re ha be se khangi ni karam kem hai de mai gi hana separate talam bada mem char bi ge minister oina yauri ni madu bo ta hana mai gi tho ki ba sign do handon ba su taw de ba adu ga di buji si ma dang hap chala ga buji mu ta le separate to di praja na bo hok de ne matam do hok gi do moi tara du gi se signature sign to ro na tro ja thador ki ba mem do adu gi hana moi gi adu gi masai gi mai gi adu punishment pi ra ba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ethics ꯀꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯁ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯜꯂꯛꯇꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯉꯥꯡꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯉꯥꯎꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗ ꯉꯥꯎꯗꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ MLA ꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ MLAꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯐꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ 5 ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯃꯣꯏ 5 ꯐꯝꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯌꯥꯕꯗꯒꯤ ꯐꯝꯍꯜꯂꯤꯅꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯎꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯦꯛ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯇꯣ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯠꯂ ꯕꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯗꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯌꯥꯗꯕꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤएम ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯝꯁꯦ ꯀꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯣ DGP ꯀꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯉꯣꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯣꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯗꯕꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯇꯪ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯕꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯀꯤ CMꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ CMꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯐꯥꯎꯗ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯛꯇꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂꯟꯗꯕꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ UKꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯣ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯕꯗ ꯆꯍꯤ 3.5 ꯆꯠꯍꯟꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯎꯔꯦ ꯃꯣꯁꯅꯦꯟꯗ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯈꯜ ꯀꯥꯒꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯦ ꯌꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ UNꯗ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ CMꯅꯣꯕ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ CMꯅꯣꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯉꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 3.5 ꯅꯣꯏꯅ BJPꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯒꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯤꯕꯩ ꯆꯠꯆꯗꯕꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯤꯗꯗꯤ ꯃꯊꯣꯟ ꯆꯠꯂꯨꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯤꯌꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕꯗꯁꯨ ꯉꯥꯡꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ngam tokthokose hujiksu adum hairammisini ware bai su khumbada khoi su praja amagi mayam do khangna ba gyan tana ba honar podadi summa ngangani mana mu sauningani chumdro one su anchor su japa phangamoy ba khoi kya no change phangdise adu kanana to bige ba moy mapam do chale do security yaung da bi da khoi na normal civilian amana irailane satpa yaragadi khoi pese hanjale haibe yaiba security ne yomga satpani adugisu mathakta khoi makha gi lambi dai khoi chatte helicopter na khoi moina chaliba kangla dagi khoi pairaga tagada jaga du khotang chatpani marak ki route mayam sing de khoi maning tamna chatpa ngamdre ba aduni adu bai gi khitang cheng phangdre chana thangningai leite hadi UN da chala waru mangam ni honorable CM amana adu ga khoi asok koi bas maina leibada di ma nong ta di ai ko tu noi toi ro yade adu haiba ngamdina karigi adu tadi aina haidro handa ki CM sina akhoi gi kahani akhoi gi ngasi kuki terrorist haiba myam sigi CM tare haido duneba maram di aina haido manipur CM koi biu any praja khudim bagi awaba taklif se loi uraga justice pangaloba akhoi su ngai akhoi dugi justice akhoi nong tala adi karigi ene UNC da chala ga hai no khoi maitai di chatpa phangabra na mu tawraga na mu iran sagat pini haini khoi na hek tawraga na tum bairo di aduna madu aham bai round sima si hairo lesion ja thagat sari jata जमथंग जिदी कोई ngasi gi koi khabar da koi headline sing da koi samai home minister Amit Shah na manipur gi security gi phibam review taunana ba security advisor DGP yauna saruk yaduna Delhi da khana naina kibagi pau amasu pau che sing da koi quote taunai santi langnana bagi khongthang da kayara khana home minister Amit Shah amadi tongan ba koi gi
security gi luching ba kaya ga phamin adru mamang du santi hanjala na thab yam kai ke adu kaya ra nai koi pheloi ki adu inau nau na ai koi siam na susan bu chalu kok chat ki matung da ngasi mu mau da sakre mau chalu matung da mu ngasi kabar da mu koi gi Amit Shah na Delhi da ai koi gi Manipur gi DGP advisor yauna ai koi security gi region ji Manipur da santi porong na ba gi na makta review tongre ado za Johnson sigi matang jida tawriba review zina masi review tawbazina security gi result da yenglaga pese purakpa ngamgadoribra natraga masi maming tagi oina tawgadoribra masi patan ozagi view de kari le uza masi maming tagi ne sida thoidokna kisu laloi haije batare maramdi seriously central government na ngasi fawbuda koi Manipur state government su haire ko seriously issue si lotion ba thabak tawde haibase sida yaga daw ya bom thoyen khalle maram de seriously tawde aduga ai kanom tang aina sida isa remind tawjening base akoina khongthang ama lokot ke ngasi resolve tawge na koina issue si lotion ge na khanba matam da central government na tawra ba central government na tawra ba akoina visible oi ba step khara moi lawra ba lawdri ba mamang da governor ma tauge na taurame joker tangi bako adu kari step no adu adu moi gi CM gi advisor myam na ngase koi discussion se yeng kan di Langbam Johnson na hai ji kai hai no si moi je nei na je khar thiga chen tauge adu taurama ga di pharam ba su ya bane bako adu taugi dre adu anyway hojik Manipur da koi ngasai hai bi ba do koi gi hojik paliba CMC chimnagi haziki meeting ama haibado review meeting nini mamang to wor ngani mane aduda akoi CM yahondri minda ma yaudre adagi Manipur gi home minister yaudre achin belai haidana moise achin bei lei be yaholi ra yahondri ra to ai ne sum ujebada di 2023 ki May 3rd ki incident ki di ko formally issue sigi matang da Manipur gi chief minister akoi taseng na madu matang da unagar PM gi level da unadabra najak Amit Shah gi level da koi gi solution do ribra mana solution badu di yaro haiba side koi noi hai gre Manipur miyam na pame si Modi na masamak na masidai sida kitang magi oiba miyang si kitang thambiu hai bene parliament reference piraga ngang parliament ngang buga Manipur la ngang buga natraga Manipur gi kaino sing siga sidai sida mana laga ngang bo khena bale ba ara sidai sida ai koi gi haring clarification di fazana pirakani ba ko sidai sida ai kaino tang haije ge ba kari gino honorable prime minister Manipur gi miyang gi apex organization ne laiba mayang si gi luching bi kanglu khudimo ki unadri si kai gino Amit Shah gi level la lotion doira Amit Shah gi level lo shelaga di maduda yaning da bunupa ai man number 1 adi Manipur gi thaksi akoi taseng badi koi gi Indo-Naga political dialogue ki matam da akoi CSO gi team ma delegaram chaki ai sa koi matam du gi isa yaw gi hai tare ko prime minister unagi ba 29 minutes bu unai ba koi leader me am nai unai adugo odong gi home minister unai ba adu issue di live issue di maru oi issue si de address to ga wari sana ga dau si political ai koi Manipur ki political koi gi rajniti gi solution phamji ba mi cha da loine har ga de ding ngasi jo haije ge ai di madu sunga ya bangam jero madu gi khuloi du de ne koi ngasi koi ikai re humiliatory se leibak amagi luching ma paliba lega amagi chief minister ama haibe se si gidang ikai khumna ga do bune adu ma thakta honorable prime minister na kari gi no Manipur gi kanglu kudino ki leader me am si kadu unate ge ba unabam thoktro unarama gadi wafam amasu lakpa yaina nangkhalakpa matam da akoi Manipur gi ima sing chale unahande rcs organization me am ngasi fawda leiri me am si kana unabi unate are Manipur gi matang reference ma parliament pir nai na koi adu kai darga lege na maru riba koi praja sing involved to riba sing asi mana pacify to urabra nagi magi level legi honaba leibra adu wai de kangkhan naga party sina thame go ju party yor mi ne party manung da hangi ba nupa amane hangang na lak mi ne ngasi dei hai du ngasi ari micham ma dagi thak dagi yang pun na te adu bu ai na mase
आई इंटेग्रिटी सुन काई ने हाइदी पार्टी और मिगदा मा खुदों चाबा दु तो वासोय हाइने बा अदुबु मयाम खंगबियो ngasi हाइजेरी बसिने अखोई इसाना लौगी बस टेन से अखोई हौबदगी से चुमना लाइको पार्टी से खरा फब तौरकनी हाइबगी वाफम ने हाइब वाफम से पार्टी दा हंगरा हंगदबर बा खोइना पार्टी की लीडरशिप ता थमदबर बा करी दमक तो उन्नत के हाइबनी दा उनरमकदी नगाई लीडरशिप उनबियो कुकी लीडरशिप उनबियो मैथै लीडरशिप उनबियो हवा अदु ओरिगदी वाफम मुसु लांबा यायबा अदुम वाफम जे काइम तौ दे ngasi खोंचिचिसु येंगवा सिदन इरांग हौदा कप्तना लाउदना खोंदा मयाम स्वादे ले हौरे अदु चोंथोगा तुमिन चलगा आदनो इदो हंदुओ अदु यूएन सी न ngमगद्राबा ngमोय हबा यूएन सी ममांग दोसा तारी दुनेबा पाव फाउनो हौदोबरा कइनु खंगदे मोय स्टेट तो हैस्टली तौगिबगी प्रजान मोय मथक्ता नेगेटिव कमेंट में हम चक्रिबदो मोय अदुगी परामा फायेबा अदुबु ngasi यूएन सी ना पिरक पाखुमदो मधु तसेन पेंजे हाइरी हाना जस्टिस पियू अरेगी जस्टिस से फेयर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में चथे से आरे गति माबो कंखट सरकार यावर मीदो लोकथो अचुंब पुथोना बा हदी आइन मतु में लीगली मधु तगम थोकने बा अरेगी अमरोमदा अमु अखोगी हाइरिबा क्राइम सिंग असे ngасai अखोगी कनोना उजसान इमागी खोई उजस्वासान सुजाना हाइरिदो कांग्रेस की मतम दसु ngасai gi su se fazana control tong deba haidi moi resu dukki mati incident yam gre hai tare ko thoi se ado maitai hali bani ko moisu maitai hali bani su do leba kadara mana group mana ko koi gi aina 2015 dane ado congress matam ni dana ado out of 1538 fake encounter case ki manung da lising amaga chani gi mathak ta di 1 2 3 congress 1 2 3 matam dane hai si ko bi ga no ba masi su facts ne ba अदुना हाइबा मयाम से मसे कोई खंगजन का दोबो नेबा अदुना अमना पॉलिटिकल कैनोमा कोई मचलिंगिंग तौना पदो मदुदी तौदोबा फाइ हाइबदुसु आइसु मदु मदे दुम याजनेंगाइ दु तारे को ngangiba कोई तौइबा खुदिमक असे मणिपुर की इशू से कोई मन गरे अखोई कैनोम दे कोई सी अदुनै हाइजो नमसल सुम थमदर सिगी इशू से रिजॉल्व तौद्रिङैदा बन हंदोकर देमु लोइदोरि बरस अंगाव तानदोरि बरस दैजिरा चरा हेंदना बॉडी लौद्रि म्याम से फागी तादोरबा गाना की पेन किलर थाबै टाइप ता अदुगी खोंथांग दो तौबिरोदबनेबा हेना मयाम से साउनबगी खोंथांग हम ओइनेबा अदु सोबुरि सेंगना हाइबम चंगेबा आई गैंगमद्रे हाइबम हाइरो आई गैंगमद्रे आई सुमाइन तौदा अदु कनानानो याद्रि से हाइबदु आई गैंगमद्रे सि पोजिशन ले अदु कनानानो याद्रि से हाइबम लाक्सिरेंतना सेंटर न करी हाइदि नो नोइदा अदि अखोइना सिम तौगे हाइरे सेंटर न यादे हाइरेरा मयक सिंग फजन क्लियर न थंबिरोबा आई वा माइजेगेबा अखोइगी 2001 दा अखोइ बैंकॉक एग्रीमेंट से 1997 दा बैंकॉक एग्रीमेंट साइन तौ मतमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर कंसल्ट तौदे मतमदि मणिपुर की लेंगा ले काई खंगलम देबा अखोइना चिंगनगा लाक्वा अखोइगी 1997 दा बैंकॉक एग्रीमेंट साइन तौद्रि ममांगदा अखोइगी अहलमन सिंगना तंपाकी जगह पुनमक्ता सुमाइन तौदना अखोइ सिगुम अमा तौगितोरे हाइवेगी कैंपेन अमा चतना मी पाइदना लाइरिंगेदि खंगखंगोदना लालुलु अमगी पुशलकी बनेबा हाइदि विदाउट सीजफायर दो अदु मियामगी इहोदो कनबनिना मसी ख्वारिगी चौबा लाइसेंने अखोइगी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ने हाइरिबा असेंबली में थागिदना अदु कदुबै न हाइदि स्पॉन्टेनियस प्रजागी खामंगमगी पनखेदु लांगी बहिनेबा अदुगुमगी थाकता अखोइसे ngamjadabaduna sum taroga lenga le popular government adu ngarang ayu statement ama hajiki mai meming do kari ngamelun kipjen committee on tribal unity gi nupa duna hai ma ngai se yamna diplomatically hari ni ko ngarang tang tarukta coffin rally ama churachandpur ki chali loilonda moi mi ahum smaina si khole hai gi kuki coffin puraga chapadu da adu ki sideline da mana hai se the idea of reinstallation of a popular government in Manipur do madugi wahan thok to lairaktre if the security aspects of each and every community masi ngapa ngamaktar gi hayaba aduna tapadi fringe line amada go to somewhere down the line sarkar siga manungda moi haziki cookie sing se hana so suddenly tang tara matui trying to da koi Manipur gi to khai natra gi tawroi soi to kambu do yana ba to government siga lainari natro अदु तारगदि मोइगे इन टच लेबा ngaktanina moi khangchu khang e kg sina so haire adu ri haziki lailon wa phegi mihat padu di lalbodu di pharo da
अदुम तो सिस्टम दिख तो हबा अदि कोबरा मयाम पुसंदना ड्रामा लीला सानरु रे फिल्म शूटिंग तौरु रे लोयरे आम फांगमद्रे मदु तारगति मथंगदा सरकार से लखोलप एनी स्टेप कनोम हायरकपदा प्रजा से 100 थाजगद्राबा अदुगा चीफ मिनिस्टर मसान चपदि अखोई मसेन मत ट्रस्ट लेनद्रे ट्रस्ट डेफिसिट ने ट्रस्ट डेफिसिट से सी करीने खाली ट्रस्ट डेफिसिट से पायरागा समुद्र दे पायरागा नत्रगा तो पलेबा दे पायरागा त खिंजन बनते हेनी हंजन सरकार से प्रजा के थाजबसे इशू अमा द मंगल लपदगी सी थाक्सी यौरैने ट्रस्ट डेफिसिट हाइसे ट्रस्ट डेफिसिट हाइबसे एंटी इनकम्बेंट फैक्टर मयाम दुना पुल्ला कांदा मदुना एक्युमुलेट तौर कांदा मदुगी कनोने फॉलो आउट ने बा अदु चल कांदा दी ट्रस्ट डेफिसिट ट्रस्ट बिल्ड अप तौना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से कार माइने तौदगे हाइबसे स्टेट क्राफ्ट अम द यावगदने सरकार के लैंगाक सिगी एडवाइजर हाई सिंगर बा मयाम द उइको अदु मोय मयाम द ताकद्रब चाल हाइद्रब चाल हाइबी क्वेश्चन अम लाए हेबा नत्रगदी येंगो ट्रस्ट डेफिसिट मा ट्रस्ट बिल्ड अप तौना बा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से कोई काम आइना बिल्ड अप तौदगे हाइबसिगी स्टेप से सरकार से उबिब्राबा उदे हेबा उदमिना मसाना दुम कइनो दुम लाफै वानेबा आइना दुना सेंगना हाजर अखोइ ngasi डिस्कशन तौरिसे ngasi अखोइना तौजरिसे अचुंबा ट्रैक तो लाखनबगी पुसलगनबगी अखोइसे खन्न नैनरिनेबा अखोइना मसिदैसिदा अखोइ पॉलिटिकल माइलेज लौननबा नत्रगा अखोइसे इलेक्शन थेदोरि नुपाइन आइना ngamgi वानतेबा अखोइ ngasi गवर्नमेंट सिंपल लिसिनेबा हायें पॉलिटिकल की नैनबा लाखिरि मतमदुदा पॉइंट स्कोरिंग की मतंग पार्टी लेवल तौनसेबा ngasi di leibak ki na la in heba khoise aduna aikoina ngangjeriba sakcheriba mayam se leibak se thengriba mayam khudong chadriba ari miyam na ngsi tumba khangdegi tumba chaba khangdegi khangtap ta leiriba mayam se kitang ubiraga madu kitang control toba step amatang sarkar san lokalagadi hairiba haujiki leiriba khoi stalemate se so na ke dum boil down tawdoine haijeriba ko adu khongthang do मागी एडवाइजर सिंचुना सुखर नैने भी होगा कितम बोल भी होगा लीडर और थौना ले बिकतों ने हेबा मिचई चाब खक्त नतगा आइने कैनोन तो चिंगबल लेरगदी यारो हेबा लीडर एसिदि कैनो वरे फ्लो ngam गदों नेबा अदुम वरे फ्लो ngam दरबा अदेगी कैनोन तो सु ngam जद्रगदी अदु तारगदी ngasa हाइजबदो तो पिरो स्टेप डाउन तो बियो हाइब नतने करी हाइदुन सिम क्लोजन जर थागसरी खितंग सप्लीमेंट तौजगे हंदक नौना लेंगाक्सिना अखोइगी चुचानपुर चलुरब मतुंगदा ngasi jong mau chalebe he चुचानपुर जब कोई दरे कोई कनोदा सनापतेगी gamjonggi अखोइगी लेकोटा असम राइफल्स कोई ललोबुनि सिंगनब मियोइ सिंग कोई नोमै कापसलकने बुस्दोरकपदेगी कोई एआर अनि सी लैते अदि सुजानपुर चलुब खोजगे मतुंगिनि हेजे अटैक तोरप हेजे अटैक तोरिसे सी मतंग सिददि ओजा मियोइ सिंगदो चेनब मियोइ सिंगदो फागतपगी मुहुत्ता अखोइगी करेक्टर हेक्ट लोशन कंडेम तोय हाइबो वाहिजी हेक्ट हारगे हेक लोइबगुम अखोइ प्रजा सिंगी मिद्दा अखोइगी अयंबा अदुम उइ ओजा मसिदे करी है येंब याय फागत ngамद्रिजे हेक चलोरग खोंगजि हायेंजु करी लाकनि खंदे ngasi माउ चलोय को अरो लाक्तबदि होइसे नोय कोइ कोइ पेस लापो जे हेक चलो खोंगचले हेक चलो बगे हेक एम्बुस होइसे ओजा सिम तांगनि ओजागी मोट सिमता मसिदाइगी पाकुमसे मपो ओइबदे कोइ येंगोम चंगे हाइदि अखोइगी आइसोलेटेड केसिंग से कोइना ngarang khaki yengagadi amuksung soiko timing do gidi khara laireng khale adu regasu ching da thokpa sigumba थौदो वाथो है तारे को कोई नोंमै कापतना सिक्योरिटी फोर्स अटैक तो खत पसिंग असे सिगी पाखुम सिरे सेंट्रल गवर्नमेंट ना खंगबम थोएन खले मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना खंगबम थोएन खले मसिगी पाखुम सिदि पानग्रिबा सरकार म्याम सिने पीबं ngамदन लाखरबने मरमदि पॉलिसी मगे मखादा अवांग नोंपोक्ता इंडिया लैंगाक ना येंगी हाइबसिदे कोई मसिदे कोई कक्प यावदबा वाफम नेबको अदुना समना हारबदा कोई आई ngasi su haige akoi NSN ahenga akoi gi ceasefire tawlakra matungda channel gi tham ke so DC phari nidana manipur da ceasefire extension leite haidana officially handokre 2001 da adu kai main tawdana akoi gi adu gi matung tarakpa matamda escalation of violence ching da labor leitabra ba adum leigi heba adu mathakta maduda wari sanari ba santainari do bharat sarkar ne ba maru ina ground पाव फाउंड इंडियन आर्मी बरोबर सिक्योरिटी फोर्स नत्र
ngarang gitu explain to bang ngamoy explain to bang ngamoy aduga koi ngarang gitu atop to narrative mayam chaliko haziki jaga tu dedi koi ukulgi magi kenoda koi gi city maya khar naknana yam nakpa 7-8 kilometers away mu ormana haziki jaga se aduna adwai dedi NSN IM na di moi nate na haire aduga moina atopada haidi gari as kogi faction number lebido eastern flank haibra aduna atomna kanda moi allegation to budu maikai degi nadaga khoi security report gi adumaina di pi adu kanamta na madugi claim to leite anyway adu rega su aina hajerina india gi policy makha da leiri group ne haba amana bu ora amabu ora ko su ju chamane su gi ground rule se kanana sadeshida kanana ma moi group amana violate or kanda moi mathakti action lagu do se karmo authority no haidi joint monitoring group ti chumna monitor tawdani aduga report ama piraga maduda act tawgada base ngasagi rule gi matung ina di home commissioner haibani jigi principal secretary home no jani kanogi moi gi joint monitoring group se ko adu mana correction tawre ngasi phawda haji ai ne mase na sum record ki wani ko on record sum hanjan hanjan hari duni thing chatta 2015 da maitai ahum mari hat pado ke sugi makhada leiba arm group na neba maduda madugi retaliation torpa matam da madugi counter up to manipur da achauba irang thuong godom len khanje ba ko aduna madu thoki dribani madu matam dugi CSO sing maroina koi isa su kan madu changjel kanda karim kamai tawna bano haira kanda aduda demand to wa matam duda kanna irang hodna khotna tawgiba demand do action am ta logi deba caution na geba adagi ngarang du tok thok adu la pare khara la pare ko hojiki lelon wifi gi dudi moi masana su admit taw gre ko na hat pani haire adagi di amuk victim gi family ne su mo haire sigi hard evidence mayam si leira faw do mi matang phaba ngam da ba haibe se si policy amagi makhada ngamjeta bani ko india lengang na moida adug ma action tawnu haiba leibeira natragana ngasai haibi beto ai chokri soidre loire issue sidi marana kaujegi ni haibigi poram la chalabra haiba ani se sidai se tarakadoni adubu ani makse ai wakhande di tu la chaleng khale amana center de su ngasai gi gg gi culture do henjen gre ari amarom dana mu madugi another factor amada namu sigi government je kai de nabagi ta magda duna sengna hairabada cookie gi leadership ta haziki issue gi matang da honorable cm no haiba ngamde haibasi ilai ne expose to reba adune ba hai ai haije somna kanda taina ba ngamdre mi hat podu ai pudo ba ngamdre adune unc noi su kitang khallaga minung si torga handu piyo na hai choluri na to adu ko chama nadra haibani da adu ram da bisu ai ba adu mapan thong de du mai u re ha adu di tau da ne phai si wani da adu di akoi punamak che akoi punamak kari haini pulam yon maga chama na re haibani da adu mo khongthang do to honjani nge haibani akoi na haijeri se ko mudu tobigano tungdo su tobigano ba adu UNC da hai do re gadi kauraga su UNC di kauraga su tobi aina adu mamang su masagi statement da category hai do ni cookie khara su ai gi da lakpa hore kan hai du di mama sana ga hawala ko matam da aduna ai gi wakan da di leiba ngak pa hai ba se mayam gi kok changi hai bi bodo MLA mayam su daita yaw do dong na mai jaga da ai khara su ure akoi gi phi amaga tawraga ahal lam nga khurumba hawala pa yam ujare ko adagi kainoga tawba khoi jaga chatna development work ta adagi community hall sangabada nakhoi mayam gi support jawdana CM leiba hauna de ko aduga one man hero mana leba kani haibisu yar ko one man theory ju yar ko ayam kamin nariba at least noi humfu du de tara khai do ko su lemori ba yang khai du di lingjen manana amato ina opposition ruling khai dana chap manara kanda laiba ki fire bam lo ngam godong ne ba aduna noi gi wakhalo noi lo fire to noi sidai sida khana ba natraga classic hotel la khana ba natraga delhi la khana ba ne yaro assembly da mami dang tahan bi ba assembly da wari am dang lobi ba leilon wa fei gi naga micham taru tamthi ba mong da handak akoi gi mitmang da hat pa sida sigi matang da assembly ko to ko wi ro ba bosum daksal la dana aduda noi gi thaudang dong dang aduda upi ro adu khotene na haije ningi Sir, yam zan thambire
koi aroi rounds di koi ja sujata gi pam da tham jagi ja mamang ta gi date 10 da chu a ja ga lecture ga ja ga lecture ga marak da job mai ni jo dum ai kino tak jage ko mamang ta gi koi date 10 da kuki militant sing na koi gi micham taruk yam thina minung si yaw da koi hat ki bagi mayok da koi peace prognaba justice prognaba gi da makta tu majan nanjan na koi civil organization kayana justice pro na khongjang changchalingai ma ngasi jorum changchalaga lai aduga siam na su purungna na bani haibagi asada chuchanpur da chatana ngasi makchu mau da dum chatana akoi gi civil organization kaya ga unaduna santi laknabagi khongjang je dum changchalip adu marak chida ngasi chake ba khongcha chida naga gi apex body sing unaraga ngasi gi khongcha china justice si kadai phawba purak bangam gadage jagi wakalon amtang aroi ba round step biro DHIREN leriba maruina ngasigi konsep sia hanba tham round jai tham jage ngasigi konsep asida khoini uba haiptare hojik leriba UNC na demand tawrokpada akoi hairakpada akoina government gi wakalonda kai phauge haibado yingo moina hai justice yam daka oi aduga hariba mi economic blockade asidi honorable chief minister na hydrosu aduga government side ki hydrosu masi nakhoina hariba mi to hariba adugi asumba justice to purna vidamukta hariba general haibidi general mi amdu phagapiu adu excel lobiu aduragadi government hydrosu chief minister na hydrosu ekhoi thajok sagani adu mamang da yamna thajana mamkhada taramari isu sum khoi thajokina haibnewa adugidi masi ba united naga council na hairakpa matamda government side khri khumnungude geba angasigi unaba aduda nakhoina yemo nakhoina government hydrosu hydrosu honorable chief na hydrosu justice to puraga mito hariba adugi action review adu phagat piu general me phabiu aduragadi ekhoi nekhoina ekhoida appeal tawresu ekhoi simioi ba moena leibne ekhoi organization amok oin leibna khangi ekhoi dum thajok sagani haibne ba masi wa hai se government sin lawa haibra haidabra ba masi ekhoina ugudabati ko ngasi importance oiba asi amani aduga masi ekhoi ni yingya basi masi tauk si ekhoi manipur praja jati olmana pena dabagi kholaw lawraga action lobyo lawbom tamda action sublow dribasina ekhoi na sumyam gi wakhalon da phawbasina adedi masi tauk ni tauk hadi basida kana gi policy yaw khageba kamba policy yaw khageba kamba khut yaw khageba masi khut yawraga policy makha amata hatpa malakba mamdi policy yaw dradi madugi yamna manungda policy yaw dradi haiba mi hatiba tok odo asu mi masaksu taaba yawe khanglaba asi purma ase phagakhignewa adubu policy ama yawaga masi tok halubna masi phagatu yadabo oirambasu yarena miyamgi wakhalunda phawreba mamdi kaisu mi hapu phadabo kanagi kam saka legewa kai legewa nde yengoba mi hatpa misam tok pu phongna halaga sida mi hatpa mongsu mong tadna halaba asi phau supa phada baibu asigumba government sibu prithivire rangwirane aduna ne ekhoina haise masi ekhoigi pendrise aduna masi hatpa matam masida masi tok hatpa matamna kam policy yawraga hakibno acho sang policy yakibra government side policy yaw hakibra center gi yakibra khut yakibra masipurma asi leimdaba tadi center su phaw harakani keguma state government phaw su center na phaw haina action harakani ado center harak su state government phaw harakani ba adudi acho sang khut yawrabra ai chingareba adudi madu acho sang yawbagi ne mi ha su phaw dise adudi hi hadi baduga policy da mi phadana bagi ngakli baduga majusu mi hatpada senayeba mi hatpabu phadu mi su mi hapadugi misang chapina masu chenayeba adu government chenadra
center su senadra abidi masigi senariba asigi rutko si yang pam tumda miamna hairiba ngasi mak United Naga Council hairiba deputy chief sa yaw bana phaba ngamdri bisa ra magi mai mana akhoi di am daka oi deputy chief sa kan hawa mi hat su mai nu pa ru la hawa gi de oi snu ma kan da ya de khoi gi government dai na ba mi to security khoi khangde haibaga samana bagi o mong da chathak ni ba government central government state government masi policy se khoi mkhoi ai government ge against haijab nate thabak tu na ai na haijab ni ko masi puliba pulmak sidi miamna yengba matamda kai de khoina pressure piron misam khoina kai de pressure piraga achum bu phangdo ina justice prokada bu misam no pro ya bro mi hapa ma bu pha bu misam no pha ya bro hali ba mi yo policy ai haidni policy makha ma da hakra ma leba mi ha tira habu su policy out de aduma habu su ngamoya aduragadi tawriba purmak ase sum kuira kanda manipur praja akhoi se kamaina hingado inowa kana akhoi praja mya manipur praja mya muji leiba praja mya sibu kana bu thajaraga khoi inga tamna hingleido inowa mi hara phau phabidra masak khanga phau phabidra mari leina basu thigapidra achum basu toba asik ba togun wa jo haidra khulai pai ba miam free the movement or phau kai ju haidra adu di masi mi haliba siga sing the free movement or ga numai pai ga public ki marakta misam marakta khulai pai ga security force central force ki mamangda state force ki mamangda open ogi yamna supicated or ba numai pai chaliba singsu free oi chaliba asishu yarabra tawing me to yaraba didi man pha manungda manipur valley de toriba asiga toriba myam su tok piro lambi de police na ngak seme de tok piro ba chung myam ga chap manan leimina khase ba ma masa ki apam da ngang sunu taw sunu lekai da hatnar sunu adu kai su na chumbin horam ju fabiro no kai go horam phari no ba mi hapdo phadra mi kai chaba magi hinjana bagi do makto pai ridna ari mi amada hoar sari biduni masa hinno sari neba mi hap adu di chunde ba mi hapdo phadra masa hinjana bagi do makta hoar saja budu phar puri ne adu kai kanne rige ba aduna misam singi wakhalonda koina phawi budu koina ngasi gi discussion da haijabne ba masi kanamat da koina blame to busna teba uriba adu yam niam da pen de na ngangiba purama ase kanagi no toriba manipur state ta toriba si mi mafamda atopa state ta torumda ba atopa mafamda autona da ba purama ado asida tawdun leibadigi awonba manipur sidagi singumba haudoraga mi phadaba mi hatpa phadaba manumai free pa pai ba se manipur haudoraga all india state kuntre kunipan sida prop channel gi hairi ba sin success orabnina mi have to phadre ha adugo kanu se rol numai pa ga satmin na su yare aduni manipur haudorabrina state te su haudosina o policy do maga tawdu ri ba kancha ji 2027 ki election da manifesto da haba puji ko kam party no asile ko free wera numai pa free wera mi hat pa pharo ha aduga marale pharo haina manifesto da haba puji ai madu habak matamda madu habak party du chumde phao haina haragadi madu yadawe ba madu haloye hadi mi haliba to haliba du athum tam phagal owa ru mission pajabo halaga puraga leba central force mamangda open ona numai pai chaliba sinde chaliba purmak se athum tam thingma masanga government in ताकि मी हाप फावताबनी मिशन मार्टन मुई पाइचर बा फावताबनी सिक्योरिटी फोर्स का लेमिनाबा टेररिस्ट मियाम रो थुपताबनी असि पुरम असे तवंदबा मतम खक्तदा मणिपुर स्टेट अमा ओइन लेरे हाबिदो अमागा लेगिदोनी अदुबा अमरखक लास्ट दा अहमगे ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना मणिपुर की
state ki da law and order ki da security review tawre hai okay yae masipodi ekoi appreciate tawsi yae adu madu security review tawdu da mi ha pa phaganu hairama ba aram tawsing phagat ya di hairaba hariba lairon be phai mi to hakki budum afo mi phaga dena security review da hairama ba phao hai ti so pha ne ba phao hai bam da ba orang ni ho phao pha dri se adodi masi kum ba purma sibu free movement oyang da ni na hairam ba ta ga security review da madu hairam ga di ekoi manipur gi si future leitre na koi lo ta ba ni adua madu no mitta security review da home minister mo oina leiliba DGP manipur leiliba intelligence purma army state force central force sinda masi micham nakta noi pai chan mi aroi mi aram to phag da bani aduga te shule ni bamyam ground room thuai di phag da bani ha security review da hai ma ta gi athu ong tam de action lo ko pero ke ko ma du lo khat na non men da mu le ta di aram to singi micham da hat le ba purma adugi micham da review to bani na lo loi da kana lai ge ba asia aram aro ground de thang ta kan sai ja mun hai jam phajai ko khulai paiba ai khulai matik chana paiba kangu jing je hek state se de hek phara ba adugi matam du de koi justice lei ain nama lei law lei haibasi takani haibani makoi hek phadra gadi manipur da state se da law leitre justice leitre haibani isam samna ado mata aroi ba round ji ja tagi phundra ko ja mai bun ju jik thabi kare sigi leiri ba phibam ji da koi gi praja sing na di justice por o haidana ai without law the protest kya to the blockade kya to the lady ba sum justice sing sum namjan na sum tham graba matam yana ba sum sat graba ado ita de khoin haina balai justice delayed justice denied se ja sujata ge pamda aroi ba round de kari thambi ningi sum chei chena justice pang ngam ngamoi doribra adu ne ai adu ne ai ngasi taseng habda khoi gi munaga sta tum phong sabani na haibu wadane ko khoi gi hana meitei gi su admaina tawgrabani na madugi habit madugi hainabi do madu dum loina ra lakpe gi style ne phajulei se maramdi khoi gi leader sing se dum yadrabani na ko yaragadi mai ngamjabi thakta ham bai duna adum kano palak tara du na tawraga dum tawhre duna ko dadu system do kha chana do aduna ai no je je khoi ni agitation tawminari ba khoi pulak frup irei cha khoi punimak se sigi steps ne sum henjin khiraga to khiba taragadi oja mumbai na hada koi tumgi future ura redo madu soidana tagani aduna handak ki matang sidi chap chaba aduna oja mumbai na habam da khalle hojiki pot se pre plan moi gi se khoi gi khud keno gi khoi government gi side ki khra chena be yorong kadra male ha ba gi khoi gi haina raga soidara mem cha ku ken gi mai gi madam sigi nu pa se resign to godam ni madam se resign to godam ni mai nu pa da pha gadam ni kai se baji male ha ba de khoi gi honorable cm su khoi gi dip ga de home pai ba mem se khoi gi han ki jo council gi thoi ba statement du su ta sengna tangai fa da ba gi mayam sigi voice oira ni ha ba gi thaidok na ba thola pa gi poti oiraga directly moina di taw dabani na maduda su khut haruga di heyeng lu gi ai gi tawraga aduda su moi so expose tor kadra haibegi madu gi moi se khara di leire ba haibri suppose akoina kugi jo council na hande haire ko akoina emotional smai tawbne haire madu gi mathakta madu gi organization du da haire ba tawri ba du dagi haire ba khoi gi chief chena ba ga se tawraga sona kan lon da kem tawba ngamdraga khali sona kan highway se thingye hairaga un si da chatlaga ga kano tawri sinadi pochi ta sena madu gi form se tarak ba gi lambi di manchele ba kai no si hai pa den handa ra san da yong anga man pi chahi traum doi to bodo moi kunra do phara sorokta state force me amna ni pha ha di lo se dum tawge haraga di adum tawri dune ba ado khoi di ka da ya din no ha madu gum ba khara chena ba yom do male di moi de hek directly kuki jo council gi su statement tho pesa khara pi ge haraga di tho khar ga su directly mon action di lo ba gi moi da hak lai ta ba ha di lo na di moi so moi khoi di kano to bane ha bi khara phoi ma punishment di ma su pesa khara phangning bai da mak ta di pau to bi adu ga directly clue di pu tho ga he na moi da
लेरिबा सरकार अदुरगी खोगी मैडम मैम चाक गेन की हस्बैंड लोइमक से एक्सपोज तौबे हलकद्रा हाइबगी अदोलोम द यूसीएम द कनो द चला माउ द चला गदु वनुम चपोरंगनेबा नतदन तसेंगना आइन की एक्शन की तौरगदी खोइन दुम हाइजरबा आई ngरang दसु दुम हाइदुनी करिगी दमकता हाइबा मोय खरसे कौखलगा हंगबा मतमदा कनानो करिनो कदबे खंगदुनो मिकी विक्टिम ओइ फैमिली न माइ नुपी न माइ अंगांग न लोइम हाइखरे पुलिस अमबो ग्यावबो पोता हाइखरे अदुना हाइरिबा मैम से तसेंगना लो लेबा अखोइगी होम सिना पसना माइगी प्रोसेसिंग से चलहल तारगदी अदुम याम लाइन थोकपा या पोनेबा मी सुखंग खंगदबा अंगांग से कनो तौबद मी कुंठा फांगमगा कदबइसु इंटेलिजेंट मैम अमा लेरिनी तौगे खलगदी दुम याएबा अदुना अदुगुंबा खरा लेबदेगी मसिगी पोसे पीबा जस्टिस ते पीबा ngमदबगी यूएन द चलगा हाइनब ओरंगनेबको मोइदि हाइजबसु yang कलिदना आई अदुम दिल्ली चला वनो मोय अदुम कलि अदुमाइन तौदना मोइद सु यारागदी ममांगदा ट्रामी थादोकपा याखिबने हंदक सोंतंग येंगुसि कायना चलगा खरा ऑफर खरा तौर खोला तौबानेबा अदुबु आइना हाइनिंगी अदुने साइसु हंजना हाइदो यूएनसी ओरगसु माइगी मखादा मियाम अमा लेरि मागी ममांगी 14 थादोखिबेगिसु प्रॉब्लम थोकपा लेबनि मासु मियोइबा अमनिना हयेंग मसिगी पोसना तौर मतमदा मासु ईश्वर अमदि संडे खुदिंगी चर्च कारी ओइद पादा तौबसे दुम पनिशमेंट फंगनी दु खंगबनिना अदुई पोत का सुयारोइबा आइन हाइसिने मी तो सिगी पोचिदे हाइनाबदा केम यागदब नति अदु सोपुदी एस सीएम अमा लीडर अमा ओइबगी फंबिरो सेक्रेटरीता लोय कोखपिरो होम कोखलो लोय कोखलो हंगो नोय कराय 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 स्टेप योरे कैदोरे अदु तौरे अदा तौरे दुंबा ओइना हंगतलोबा अदु गोइना एक्शन तो तौबा अदु दला माय सफबो ओइनी हाइबनिदा अदु नतदना मधुगी पोतुना सुम हेंजलप मतमदा फंगताबनी कइनो लामबो लारगा डिपुटी सीएम की नुपी ओइगेरा अमा ओइगेरा मी हापु फगिरो नत्रो आइना हाइस माइगी इमुंग मनु फैमिली की मचारा थोप मतमना मासु जस्टिस तानिंगोइद्रो मासु हक तो पामोइद्रो अदुना लोइमक तौगदा पोनिना आइना हाइदि मासु नियम चुमना तौब मतमदा साउगदब माम खगी खनगदरा नत्रगा माइगी मखादा मिगी लाख 3 लेबसिगी खनगदरा नत्रगा मोय मताई मनाव खगी खनगदराबा माक बखल मुन खलोबा मास एज ए लीडर मनेबा मणिपुर सीएम नेबा मणिपुर कैबिनेट की मकनो नेबा मान हेड नेबा माइगी अचुम लो तौब मतमदा मोय अनी दुना करीबु तौदुरी के हाइबनिदा फना सेंटर ने याबा हापक नुपी ओइगे ओयु मैडम ओइगे ओयु डिपुटी हापके हापो हापोइदो माइगी प्रोटोकॉल लो लान के मा बोंदा पनिशमेंट माना पीबो ngami हाइबा हुजु बोता फरे आइसे सीएम से ओइरे नंगी तौखिबो मैम तो माइसु माइगी मैम तो पनिशमेंट पीरे के मसाद लोइमक लेबा पवासिबु माना कोइ चेन चेन हेलुगत अस आइना लाइसे चुन हान चो चामबुगी माना ब्रीफिंग पीबदगा हाइदो आई थुना लेउनब हेलुगत द लामनि के अखो अदु मखोदि खंगे बाइरो चल यादब हेलुगत चलिने मा चलिदो मरमदि खरा मना यादब लेबगी अदुना खाना दबद अदुम बद समजन अदु मना तौगनु हाइबले अदु मरम ओइरगा आइना हेनिंगिदि कैसु आइगी लेगिरिबा खोइगी हुजि चंगछन मिनेरि वेजिटेशन चागी बखोइ पुनमकसे चप चाबा वासवाना मतम चंगना मसिगी मतंग सिदा खोइना कहीं तौखिब तारगदी डिनाइ तौखिब तारगदी तुंगी लंबीदा खोइना मुखना लावबा मी अमा लेगिदबो लेर यार कानर रोइबा अदुना सिददी अपुनबगी फिरेप लिमिनसी लेब एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी रिलीजन चप मानाना सिगी पोसे हेंग अमदा सु तारक पयाइ को हाइबगी मरमनि मसि गवर्नमेंट से वीक ओइरबनिना प्रॉब्लम खुदिमक सॉल्व फंगरोइबा अदु हाइ खुदिमक जॉइनली फॉर तौदुना अखोगी मांग्रब जस्टिस अमोहन हंजन मिनजे हाइबा पाउजेंजनि सुजातान थबिजे थगतसरी ngasi अखोगी नॉर्थ ईस्ट डायलॉग टीवी द लिंक्सिन बिरिबा ओजा होम ओजा जॉनसन ओजा मैबोन अमदी ओजा सुजाता नॉर्थ ईस्ट डायलॉग ना थमजरिबा टॉपिक असिदा इसागे वारोन थंबीबगी दमकता लोइना नॉर्थ ईस्ट डायलॉग येंगबिरिबा खुदिंगमकपु अमुक हना थागतपगा फुंगदोकपगा लोइना नॉर्थ ईस्ट डायलॉग मतंग असिदा लोइसिनजरे थागतसरी नॉर्थ ईस्ट विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी अहानबदा अथुबगी ओइना दुबई वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुमाथोइदगिना 38 फाउबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी
2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hariba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hariba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamaral Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hatta New Chekon Road Lengsin Birau Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tobiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV Building Hata New Chikon Road Imphal East Manipur da lengsin bira Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.